mu gihe kuva isi yaremwa hagiye habaho intambara nyinshi, hari zagiye zimara igihe kirekire zikanahitana ubuzima bwa benshi, ariko hari n'izabayeho igihe gito cyane kurusha izindi mu mateka nyuma y'umwaka w'1800 kugeza amagingo aya ngaya. Bityo rero akaba ariyo mpamvu twabateguriye zimwe muri zo ntambara 10 zabayeho igihe gitoya. Ikaze twihuse, ereka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga intambara yiswe Falkland War yo mu 1982 hagati y'igihugu cya Argentine n'Ubwongereza, yamaze iminsi 42 yonyine. Iyi ntambara ibi bihugu byarwanye byapfaga ibirwa bibiri byari bigize agace kitwa Falkland, aho kimwe cyari ikirwa cy'amajyepfo ya Georgia n'icy'amajyaruguru ya Sandwich. Muri iyi ntambara yamaze iminsi 42 byaje kurangira igihugu cya Argentina kimanitse amaboko cyemera ko gitsinzwe. Intambara nta bindi bihugu cyangwa umuryango mpuzamahanga usabye ibi bihugu gusinya amasezerano yo kurangiza intambara. Ku mwanya wa 9 intambara ya Lithuania na Poland yabaye mu 1920, imara iminsi 32, ikaba yariswe British Lithuania War. Iyi ni intambara yabaye ibi bihugu byombi bikimara kubona ubwigenge. Lithuania na Poland byarwanye iyi ntambara bipfa agace ka Vilnius, kuko nta hantu kari kabaruye hagati y'ibi bihugu byombi, bituma buri kimwe gishaka ko ukaba akacyo, biza guteza iyi ntambara iminsi 32. Ku mwanya wa 8 intambara ya Balkan War yongeye kuba mu 1913, aho Bulgaria yari ihanganye n'ibihugu nk'Ubugereki, Serbia, Montenegro, Romania ndetse n'ubwami bwa Ottoman. Ikaba yaramaze iminsi 32 muri iyi ntambara. Ibihugu byari bihanganye na Bulgaria byashakaga kwigarurira tumwe mu duce tw'iki gihugu, biza kurangira muri iyi minsi 32 Romania itwaye agace ka Dobrija y'amajyepfo. Ubwami bwa Ottoman bwigarurira Macedonia na Thrace y'uburengerazuba. Ku mwanya wa 7 iyi ntambara Ubugereki bwarwanye n'ubwami bwa Ottoman yo mu 1897, yamaze iminsi 30, ikaba yariswe Greco-Turkish War. Bitewe nuko umwami w'ubwami bwa Ottoman Sultan Abdul Hamid yashakaga ko abaturage b'Ubugereki baguma munsi y'amategeko ye, byatumye Ubugereki bushaka kwigaranzura uyu mwami, biza guteza iyi ntambara yarangiye Ottoman itsinze Ubugereki. Ku mwanya wa 6 intambara y'Ubushinwa na Vietnam yo mu 1979 yamaze iminsi 27, izwi nka Sino-Vietnam War. Kimwe n'izindi ntambara, Ubushinwa na Vietnam nabyo byarwanye bipfa agace ka Cambodia, biza kurangira ingabo z'Abashinwa zangije ibikorwa remezo byo muri Vietnam nk'imihanda n'inzira za gari ya moshi. Ku mwanya wa 5 intambara ya Georgia na Armenia yo mu 1918 yamaze iminsi 24, ikaba yariswe Georgia na Armenia War. Iyi ntambara yarwaniwe ku mupaka w'ibi bihugu bipfa uduce tw'intara ya Lori na Javketi n'akarere ka Bachalo, aho buri kimwe cyashakaga kutuyobora. Ku mwanya wa 4 intambara y'ubwami bwa Serbia n'ubwami bwa Bulgaria yo mu 1885 yamaze iminsi 14, yitwa Serbo-Bulgarian War. Iyi ntambara yatangiye ku tariki ya 14 z'ukwa 11 irangira kuri 28 z'ukwa 11 mu 1885, aho ubu bwami
bwarwanaga intambara yo kwagura ibihugu byabwo. Ku mwanya wa gatatu, intambara y'Ubuhinde na Pakistan yamaze iminsi 13 yo mu 1971 yitwa Indo-Pakistan War. Iyi ntambara yakurikiye iyo gushaka ubwigenge bwa Bangladesh kuko yarwanaga na Pakistan, maze Bangladesh ikimara kubona ubwigenge ingabo zayo zifatanya n'iz'Ubuhinde abirwanya Pakistan mu ntambara yamaze iminsi 13. Ku mwanya wa kabiri, intambara Isirayeli yarwanye na Egibuti, Syria, Jordan na Iraq mu 1967 yamaze iminsi 6. Nubwo Isirayeli yari ihanganye n'ibihugu byinshi, ntibyayibujije gutsinda iyi ntambara kuko yarangiye yigaruriye uduce twa Jerusalem y'Uburasirazuba, Gaza na West Bank. Kwigarurira utu duce byatumye ubuso bwa Isirayeli bwiyongeraho kilometero 300 mu majyepfo, 60 kilometero mu burasirazuba na 20 kilometero mu majyaruguru. Ku mwanya wa mbere, intambara itaramaze n'isaha aho ubwami bw'Ubwongereza bwari buhanganye na Zanzibar mu 1896 yitwa Anglo-Zanzibar War, yamaze iminota 45. Iyi ntambara yatewe n'urupfu rw'uwitwaga Sultan Hamad bin Tumaini wakoranaga cyane n'Ubwongereza, aho amaze gupfa mwishywa we yahise amusimbura, ariko Ubwongereza burabyanga kuko bwo bwashakaga ko asimburwa n'uwitwa Hamad bin Mohammed. Ibi rero byaje guteza intambara y'Ubwongereza na Zanzibar, nubwo itamaze umwanya munini kuko yamaze iminota 45 gusa. Ibibaye intambara ngufi mu mateka y'isi.